Laj im ikunlung badang lai benai naka jing ter namding kari Iran hapo kari Israel hakajuk kapor lak keno kari Iran bakari Amerika ka don bentalang haka jing lej bom ka Israel ya kari Iran. Ka kenlung ka badang don tang kumbal lai benai layok ban plaj im natrai kitliu chung ka wei ka yeng kabala syak penjot hakin namding chung ka Iran haka nong ba Rishon Lezion chung ka rui Israel kabajengai katar kilometer syapang syate jong kanong ba telef kajing ya ter kaba markliang kabala pelong ya arngot kibriu kinyap hapo karu Israel mat kat kenangot kiwepat kibala mensau kipulit jong karu Israel kilap pentikna ya kajing pelat im ya iknung badang ka thamai da kabato hapo ka ex akau batikna jongki kitiar yale kilahap hakatain pedang kipulit kidang peteng ban penkuit ia ka jaka bat ban penlong ia ka jingwat bnia harengkat bat baro kitnat pahara bat katnat pelaj im wei na kinong pelaj im ula batai ia katai ka jingkia dakabong ngalatan ia ka hakiti jonga bat nang ta ngala aya ka ha upulit baningkong ubang ngalai i bat nang ta ngalas dang ban sei ya baro kiwei pat kitkot jong kayeng layatu ka Times of Israel kabang idang le yakani kidon kibriu kibalas sakut hakayeng kabashalor bat hajan bat persya keladon kadieng bat ngadang persang ban yarap ban pelaj wat hapdeng ka jingpra kabapura ula banrap syusyu katu kani telikieng kilasya penpra haka jingsya asiat misail kipulit jong kathain bat kibor bakerki kilale chaktai ka jaka bat kidang peteng ban pahara bat ban pejbnya ya kiteki jaka kani kajing pelaj im kalawan kumsi benta jong kajing penjur kabak khamhe bat kabak peniap briu ha kajing ya kanat kabadang ya chakmat hapdeng ka Israel bat ka Iran katkum kijing ong jong ki sipai jong ka Israel ka Iran kalap penher yakin namding jong ka syaki benta kari Israel ha kasengi sajany ha kawai pat ka benta unung ilam kari Amerika u Donald Trump ulakam dakabaong baka US kamdon jing ya DAA bat ka jing hertma ya ka Iran ulapan miru ya ka jing maham kabat tenge ya ka Teran bakan om penjur syusyu ya ka jing long jingman kibab pensniu penban ladang isya thombor hakano kono karukom hakadur jong ka Iran kibor bat ka jing penklan bapura jong ki sipai kari Amerika kaniar halor jong pi haki kerdan pompat juyo i menoru laban biang Donald Trump wat hapdeng ka jingkiu ka jingya kanat utrom ula ai jingmut baka jingya dei kadang la banlong henrei ngila dakabasu ban pendep ya ka jingya te henrei nakaliang kari Iran lengba menteri kampari ka Iran Abbas Archi ulong menta kasni ublei baka Teran kadon ya kisakhi sabut kibabiang kibab peni baki sipai jongkari Amerika ki kersan ya ka jinghertma kabahe kaba ka Israel kalale persya ya ka Islamic Republic of Iran hakani ka tayo ngidon ka jing pensisya kabaskem ya ka jing kersan jungki sipai kari Amerika bat ki tem jongka Amerika hakani ka than nakabenta ki jinghertma jungki sipai jongka sorkar Zionis ong u archi hakinong mikmat nabari haka jingilang balapan i haki television jongka sorkar kari Iran.